Poštovani prijatelji, dobroveče, moje ime je Milićević Bosiljka, a ova emisija Suština užasa. Večeras imamo priliku da vidimo 3 generacije porodice Vujnović, koji će nam ispričati svoje iskustvo sa nezavisnom državom Hrvatskom i Hrvatskom onom kakva je bila do odcepljenja od Jugoslavije. Pa hajde da krenemo redom. U pitanju su gospoda Zoran, Božo i Petar Vujnović, deda, otac i sin. Pa hajde onda da krenemo kronološkim redom. Zamolila bih najstarijeg člana porodice da ispriča svoje iskustvo koje je imao u tadašnjoj NDH. Kako je to uopšte izgledalo, kakav je bio odnos Hrvata sa Srbima pred sam početak rata? Bio je dobar, jer nismo se svađali, nismo ništa. Jer mi na jednoj strani živimo, kod nas nije bilo baš, nisu pretežno to srpska sela. A u Pakracu, recimo, u periferiji Pakraca to je bilo Hrvata i Srba, to miješano sve. Poslije rata to sve se pravili kuće, radili. Ima tam jedna velika radiona, Pilana zove se, tu ima 1400 radnika, tu ljudi rade, bez obzira Srbi, Hrvat, rade svi zajedno i to je to. Dakle, nije bilo međusobnih sukoba i tako? Nije, evo, jel tako? Pa pre rata nije, da. Pa nije bilo postojano, ja nisam s nikim ništa. Evo i Boško ti, mislim, ja nisam primetio, niko na mene nije navaljivao, mi smo prilikom otišli, U redu, kada je počeo Drugi svjetski rat, da li ste onda trpeli neku vrstu pritiska? Ovo je sad se radi o Drugom svjetskom ratu. Znam. O Drugom svjetskom ratu. On je tad imao 7 godina. I malo se toga sjeća, ali ipak se nešto sjećaš, ali tako? Pa sjećam da smo bježali u šumu. Zbog čega ste bežali u šumu? Ko vas je gonio tamo? Pa, gonili smo se sami, bježali smo. Da, pred kim ste bežali? Ja sam bio mali, pravo gospođe da vam kažem, ja ne moram nikog osuđivati ovako onako kad sam bio dijete, ali tako. Da, vaše generacije u to vreme zaista jesu bila djeca. Da. Koliko sam dok smo pripremali emisiju razumela, to je verovatno bolje da postavim pitanje vama, Zorane. Vi ste imali pretka po imenu Laza Vujnović, koji je bio izuzetno ugledan čovek u vašem mjestu. Yes. Šta biste mogli da mi kažete o njegovoj sudbini i uopšte o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu u mjestu iz kog potiče? Lazar Vujnović, to jest od moga deda, bio je, knez je bio u selu, jel? Pa bio je, da. Bio je knez u selu i on je bio je čestiti, pošten čovjek, radio svoj posao. Da. Međutim, kad je nastala nezavisna država Hrvatska, on je u toj jednoj akciji čišćenja, takozvanog čišćenja, on je postradao u svojoj rođenoj kući, što se kaže, da. A u bašti. U bašti, da. Da. Ispred kuće. To je, koliko sam uspjela da razumijem dok smo se spremali, pokolj 42. Je li tako? Avgust 42. To je, na spomeniku piše da je to bilo 13. augusta 42. Ali ne znam, ja sumnjam da je tad bilo, jel? To je možda je to čak bilo i 41. Ne znam. Jel znate neke detalje o tom pokolju? Znamo detalje da je, evo i deda će da potvrdi, detalj da su, došli su tu ti ljudi uniformisani u crnom, ti takozvani Španovčani, pošto je to selo pored nas koji su bili Hrvati, čiste ustaše, oni su došli tom mom čukun dedi, Lazi, njegovom djedu Lazi, su obećali da neće da skupe familiju, da njega niko neće da dira, njih niko neće da dira, zato što su pošteni i čestiti ljudi. I istog tog mog čukun djeda Lazu su isti ti ljudi pod Kruškom u bašti ubili.
kad su došli. Da, a skupili, djed je skupio. Djed je skupio familiju, bilo je njih ukupno 18 tu. Jel tako, djede? Da, imao si tog ujaka koji se zvao Ivo. I on imao dvoje djece. On imao dvoje djece i ženu. I ženu i imao 4 kćeri. A moja mati, ona je bila u Pakranima, tamo ona je poslije. Dobro, nema veze to. Imao je ženu i 4 djece, jel tako? Djed, jel? Ne, Ivo. Ujak Ivo. Ujak Ivo imao ženu i dvoje djece. Ženu i dvoje djece, Da. to je njih 4, tako? Da, I imao je djed Lazo 5. tako je. I imao je, djed Lazo imao koliko čeri? Imao je 4 kćeri. 4 čeri. I one su sve bile tu, jel tako? Pa, jesu. Njih još 4, eto, to je 5 i 4 9. I sa djecom, jel tako? Da, ujak imao dvoje djece, tako, Peru i Jovan. Dobro, to. A koliko su tetke imali djece? Ne znam, ne sjećam što su imali mali. Šta je? A, dobro. Da. Bilo ih je, broj njih je bilo 18 tu. Što djece, što odrasli. Da, svi, da. I Ustaše kad su došli, oni su ubili su tog prančeta Lazu i ubili su na kućnom pragu su ubili tog njegovog sina Ivu. Je tako? Da. Tako? A ove druge su sakupili i odveli su ih u dnu sela u Dragoviću. Tako je. Enima i sad... Kod mlina i tu su ih natjerali da iskopaju jednu raku, jel tako? Tako je, da. I tu su ih poklali. Pobili su ih, poklali su ih sve. Kompletni porodicu. Sve, kompletno. Ja. Samo je džed pretekao. Kako ste vi preživjeli? Kako si preživjela? Kako ste vi preživjeli ako je cijela ostatak porodice poklanut? Zato što nisam tu i bio. Ja sam bio u drugom selu, Gornjim Grahovljama, gor sam je rođen. On sam ja došao na tu djedovinu poslije rata, znate. Jer nisam tu rođen gdje je djed živio. Dedena majka je bila udata za nekog Petra Čalića. Da. Petra Čalića, To je moj otac. koji je iz drugog sela, iz Gornjih Grahovljana, pored Pakraca. Da. I on je prirodno, on je rođen u Gornjim Grahovljama, u drugom selu je rođen. Ovo se dešava radnja, taj pokoj se dogodio u Dragoviću, to je u selu zaselku koji se zove Čaklovac. A ja sam naknadno, poslije rata smo došli A deda je, kad se završio rat, on je naknadno, pošto se cijela familija bila pobijena, deda je ostao jedini nasljednik od te familije, jedini iz familije, niko drugi. Sam ja to naslijedio, tu njihovu, tu djedovinu. Tu njihovu djedovinu, tako. Da. Tu smo se razumjeli, to je sve jasno. Što se kasnije dogodilo? Da li ste vi kao vi imali nekih problema? U kom smislu? U smislu posle rata, da li ste imali nekih problema? S kim? Da, sa komšijama, sa susjedima Hrvatima. Sa Hrvatima. Mi nismo u kontaktu samo sa Hrvatima bili. Ti Hrvati koji su počinili to zlo, oni su izašla je poslije rata neka zemaljska komisija, je li tako? Izašla je zemaljska komisija koja je ustanovila taj zločin, koja je dokazala zločin da se dogodio u tom i tom selu, tog i tog dana se dogodio, tog dana iz sela Dragovića i Čaklovaca je zakopano na tom mjestu gdje je naša familija oko 70 ljudi. Samo iz Čaklovca i Dragovića, je li tako? Da. Ima spomenik i dan danas stoji spomenik. A cijelo selo je ili odvedeno u Jasenovac, ili po stratištima, ili po raznim, ako su bila manja djeca, oko 11 godina, to su od 4. pa do 11. godine su djecu davali na usvajanje. Tamo, po Jastrebarskom i šta ja znam. Da, Jastrebarsko je bio najpoznatiji i jedini logor za djecu. Da, ljudi su bežali u šume, znate. On je utekao u šumu. On nije pobjegao u šumu, taj je bio ukočen i taj je bio likvidiran. Da.
svi redom likvidirani bez obzira na godine Bez i sve obzira. ostalo. Bez obzira. Pa, neko se ispasio zato što bilo je ljudi koji su već tad su već partizani počeli da vrbuju ljude za sebe i već su tad neki odlazili u partizane. Da, pa i... A to je značilo da se odmetnuli, da su otišli u šumu i odmetnuli se. Da ne bi dočekali taj masakr, razumete? U redu, spominjali ste mi masakr u crkvi, zapravo spaljivanje velikog broja ljudi u unutrašnjosti crkve baš iz vašeg mesta. Kako je došlo do toga? Ja ne mogu sigurno što da kažem kako je došlo do toga, mogu po čuvenju. Znam, mi smo, moj otac Božo i moja majka su se preselili iz tog sela Dragovića, posle se odvojili, preselili su se u selo Kusonje, koje je prvo selo od Dragovića. Izvinjavam se, prvo selo od Pakraca, idući prema Slavojskoj Požegi. Da. U tom selu, istog toga, to isto se tih dana događalo. Sve u 2-3 dana. Sve u 2-3 dana se dogodilo. I Dareza i Kunjevac. Jeste. Da. To je negdje oko 13. augusta. Da. 41. je to ili druga, koja je? Prva, druga baš, ja... Sad nismo sigurni da li 41. ili 42. godina. Najvjerojatnije 41. godina. Ali to može se provjeriti taj podatak, znate. Nije ni bitno, uglavnom dogodio se zločin. To se zvalo, kako sam ja čuo, to se zvalo, dizali su kao ta sela. To oni kažu, dizali su sela, nema pojma. Kupili su stanovništvo. Kupili su stanovništvo i rješavali Da. to srpsko pitanje. Da. Na koji način? To je na najsvirepiji mogući način. Oni su sabrali, žitelje mesta Kusonje su sabrali u crkvu, u crkvenu portu. Deo naroda su nabili u crkvu, uveli u crkvu, da li na prevaru, da li ne znam nije kako. To je uglavnom su to bili stariji ljudi i djeca, jer su mlađi su već odmetnuli su, već nisu htjeli da čekaju ono što se kaže da čekaju Žene i djeca i to. Uglavnom su žene i djeca to bili, razumete, i stariji ljudi. I on crkva. Ubacili su ih u crkvu, nabacali su punu crkvu slame, tako punu crkvu ljudi, nabacali su slame i spalili crkvu sa sve narodom. Da. I tom prilikom, ja ne znam tačno koliko je tu stradalo ljudi. Između 2 i 3 stotine ljudi samo u toj crkvi stradalo. I to može se provjeriti, tačan podatak. I u okolne bunare postojalo je u Kusonjima 5 bunara. Ja to znam zato što sam još dok smo osnovnu školu pohađali, još je to, tada je još relativno to bilo, ne znam nija, sveže i šta ja znam. Išli smo svake godine, polagali smo vence na te bunare. 5 bunara je bilo u našem selu. Svaki od tih bunara bio napunjen srpskim telesima. U neki bunar piše tamo tačno, jer oni su to poslije vadili taj narod i skumirali su i da bi ih čestito opojali i sahranili, razumete? U nekim bunarima je bilo preko 100 ljudi. Da li postoje neki spisko da se tačno zna ko je u kom bunaru počivao? Ali postoje nekako spomen obeležje osim samih mesta? Postoji spomen ploča. Spomen ploča koju kad god se ona obnovi, ne prođe ni mjesec dana se razbije. Uvijek se razbije, uvijek tako, uvijek neko dođe i to polomi kao. Da se ne... Evo ja sam bio, pre 2 godine sam bio i vidio sam jednu takvu polomljenu ploču. Evo, ja bih vas još pitala, da li postoji još neka vaša konkretno porodična priča, a da nije vezana za gospodina Lazura, ranije spomenutog? Da, postoji još jedna priča, to je priča isto tako iz sela Dragović. To je priča o mojoj baki po majci. Ona se zvala Ljuba Kukić. Kukić. Nego? Budić, izvinjam se, Budić. Ljuba Budić. Mnogo je godina prošlo. A da. Ljuba Budić,
inače tašta mog oca, normalno. I ona je tada, ona je bila 30. godište, znači to je bila 41. godina, zato što je ona imala tad 11 godina. Ona je tad imala 11 godina, 12. godina je bila granica. Oni su ljude koji su preko 12 godina ubijali, likvidirali, a do 11 godina to je bila krajnja granica da se ostane živ. Znači tamo od 3. godine decu, ispod 3. godine isto su ubijali, a ostavljali su u životu od 3. godine do 11. godine. I moja baka, ta Ljuba, je imala tačno 11 godina tada. 11 godina i nju su ostavili. A njenu sestru, da li od tetke ili rođenu, ja sad i ne znam, njenu sestru su, koja je imala 12 godina, ona je istupila, rekli su im, poređali su ih ovako, i ko ima više od 12 i više godina, nek izađe, i ta je njegova sestra izašla. U stvari izašla i baba, istupila, oni su je vratili jer su je rekli nemaš 12, imaš 11 godina, razumiješ. I ona je ostala, a ova je oterana za logor tamo i ko zna šta je bilo sa njom. Znači, o njenoj dalje bili se ne zna ništa. Ne zna se ništa, a baba Ljuba je odvedena je u neki od logora, ja sad ne znam koji, najverovatnije Jastrebarsko, jer si bila još dete, i data je na usvajanje, ti znaš isto nešto o tome. U Hrvatskoj, nekako u Hrvatskoj, da je bilo kod Garešnice. Negdje kod Garašnice, mjesto Garašnice u Hrvatskoj, bila je data je na usvajanje. Usvojili su je neki katolici, šta ja znam, Hrvati, i znam da je stalno govorila sam da ne budete gladni. Po toj njenoj priči bilo je da je stalno bila gladna tamo. I u toj usvojiteljskoj porodici? Da. Dakle, Da. To onda otvara jedno drugo pitanje, kako su živala ta srpska deca, a mnogo ih je bilo, koja su usvojena od hrvatskih porodica. Znate kako, vi ste, evo sad ovako, kad je običan život, kad nije rat, vi morate imati mnogo sreće da biste preživjeli. Zamislite koliko morate imati sreće kad je rat. Morate da imate sreće. Evo, ta njena sestra jednostavno je, zato što je bila jednu samo godinu starija, nije imala sreće. A ova je imala sreće. Opet je tu nekako sreća jer je ona ostala živa. Nije važno kako su živjeli. Živjeli su kako su živjeli. To su bile teške godine, vjerojatno i za te Hrvate tamo. Jer nisu svi Hrvati ustaše. Nisu svi Hrvati ustaše. Netačno je. To kad bi mi neko rekao, ja bi mu rekao da laže. I Hrvata naravno ima dobrih ljudi, čestitih ljudi, poštenih ljudi i ne znam ja, a ima i tih koji su drugačiji od toga, zar ne? Neko moje lično mišljenje da je to od čoveka do čoveka. I ovo sad što mi sad pričamo, to nisu uradili Hrvati. To su uradile ustaše. Da se razumemo. Vojska njihova. Njihova vojska, to je ustaška vojska, to jest vojska nezavisne države Hrvatske, koja za svu sreću više ne postoji. Da. I da Bog da nikad ne postojala više. Iako oni se trude da je vrate i šta ja znam, ali mi se nadamo iskreno da to neće se dogodi. U stvari, nek se i dogodi, samo nek nemaju takve namere kao što su imali u tom nesrećnom Drugom svjetskom ratu, da pobiju, da reše srpsko pitanje. Oni su imali cilj da reše srpsko pitanje, to jest da unište Srbe. Zašto? Zato što su Srbi su bili većina u Hrvatskoj. Postoje popisi koji jasno govore da je recimo 2/3 u toj takozvanoj, recimo u momentu kada je nastala nezavisna država Hrvatska, tog nesrećnog 10. aprila 1941. godine, da je neko 11. uradio popis, na tom popisu 75% ljudi bi se izjasnilo kao Srbi. To je istina. To je istina. A možda bi bilo i više. Razumete? Razumela sam vas. Odlično. Tamo ste dali uvod za jedno od posljednjih pitanja za vašeg oca, gospodina Božu. Vi ste, koliko sam uspela da razumem, učesnik je ovog posljednjeg rata nesrećnog 90. godina, kad je pokušano obnavljanje NDH na određeni način. Koliko se sjećam, Franjo Tuđman je baš se na taj način pozivao na hrvatsko pravo na nezavisnost.
Kako je vaše iskustvo iz rata, sa ratišta? Ukratko, ako možete nešto da A to baš možda to nije zgodna tema sada, na primjer. Evo, kakvi su odnosi preformulište sada, nekako da formulišem to, kakvi su odnosi bili na početku hrvatske borbe za nezavisnost i kakvi su sada između vas i komšija Hrvata? Pa bilo je na izgled sve normalno. Pošto prethodno tome, 3 dana pre toga, nije niko ništa osjetio da neko nešto priprema. Ništa, mislim, samo odjednom je počelo. Kad je počelo, onda su postale dve strane. Jedni su bili na hrvatskoj strani Hrvati, a ovi su bili, ostatak bio na srpskoj. I onda više nije bilo kontakata između toga, jer je bila neka linija preko koje se pucalo. To je to što mogu. Znači nije bilo nekog uzajamnog napadanja između suseda Srba i Hrvata? Nije, jer recimo što je bilo Hrvata, oni su, koji živjeli na srpskoj strani, oni su otišli na hrvatsku stranu. Dio srpskog stanovništva prešao na sela među Srbe. Tako da više nije bilo kontakta do tamo. Ja bih dodao nešto ako može. Može, da. Tu treba da se zna da je konfiguracija terena takva da, recimo, tu je ta stara vojna krajina, to je ta granica kuda je išla ta vojna krajina, i to su sela i mesta i gradovi gdje su, uglavnom su po selima živjeli Srbi. Uglavnom, bavili se poljoprivredom, stočarstvom, radili su po fabrikama i šta ja znam. Po brdskim selima. Po brdskim tim selima, a Hrvati su više gravitirali ka gradovima. Hrvati su više gravitirali ka tim naseljima i tim naseljenim mestima. I recimo konkretno u Pakracu je takva konfiguracija da recimo zna se od Pakraca pa na gore, recimo prema Slavonskoj Požegi, istočno gledane, prema Srbiji, na potezu od 40 km, to su sve jedna do drugog srpska sela. Tu nema hrvatska sela. Tu Hrvata uopšte nema. Izuzetak je to selo Španovica, koje je izuzetno, oni su to selo naselili negdje... Oni su otišli 41. Na to, kad su došli, kako su došli? Onda su od Španovca je saseljena, oni su ošli svi za Pakrac, i onda poslije rata... Ne to. Onda su, onda je država obnovila te kuće i to. Ali pre toga, Španovčani, kako su Španovčani došli tu? Pa to kažu da sam čuo prvo jedno 70 godina. Da su 70 godina pre drugog svjetskog rata? Da, došli... Otprilike, to je, na primjer, 1870. Otprilike. Kasnije to bilo. Oni su kasnije došli, to su bili mahom krajinci su ih zvali. Da. Oni su prešli tamo, što bilo šume, pretvarali u plodno zemljište i bilo jako... Negdje su odakle su došli? Iz Slovenije, onda kod... Negdje iz Slovenije su došli. Slovenije, Austrije, krajinci kad su... Da, krajinci tako zvani. Tamo trebalo biti negdje iz Slovenije. Uglavnom svi su bili katoličke vere, ispovesti, i bili su jako dobri spretni majstori. Svi su bili neki kovači, svi su bili neki pintari, šta su još, čime se još bavili? Zanatima, svim mogućim zanatima. To je, Španovica je bila kao neki mali grad, bukvalno. Da, 1-3 kilometra onda skoro dugačko. Da, to je selo dugačko ako uz... Šta se kasnije desilo sa tim mestom? Pričali smo dok smo spremali emisiju da to selo danas više faktički ne postoji. To selo, ajde, vratit ćemo se opet u 1941. godinu. To selo i ti Španovčani su se organizovali i priključili su se ustaškom tom pokretu Ante Pavelića i oni su bili najkrvaviji tu, u smislu da su najveća zlodjela su napravili upravo oni. U tom našem srezu. Po tim svim selima našim. Ko nije utekao u šumu, taj za glavu Oni su tako je. Oni su
poslije rata oni su, uglavnom su, završili su, kako su završili, ko zna kako su završili, uglavnom nisu slavno završili. Jer su oni bili gubitnici u tom ratu i bukvalno je to selo sravnjeno sa zemljom. Tako je. Bagerima su razrovali, sve su živo razorili poslije partizani, jer su toliko su bili kivni ljudi na njih, jer su tolika zlodjela, pa toliki narod je pobijen s njihove strane, razumete? On I to obnovili kuću, obnovila država. Država je poslije davala tu njihovu zemlju, njih su raselili, njihove porodice. Ja sam jednom 90. godina sam sreo jednu ženu koja je bila u pasošu da je rođena u Španovici. Sreo sam je slučajno. Zvala se Marija Štrosmajer. Sjeća se go danas. Pitao sam je malo neka pitanja, sam postavljao ona je, naravno, nije htjela da mi odgovori kako to. Rasiljeni su bili, rekla mi je da su negdje kod Gradiške su rasiljeni. Da, ali Raštrkani su po cijeloj Jugoslaviji. Uglavnom, i to selo je, njihova ta zemlja je dodijeljena nekim kolonistima, Bosancima uglavnom, Ličani i Bosanci su došli u to selo i nazvali su ga Novo selo. Da, a obnovili su te kuće koje sve i onda Država je obnovila njima kuće i on tu ljude naselila ljude. Kuću i štalu i tako da ljudi dolaze Ličani i... Da bi 91. godine, kada se ovaj sad zadnji taj, kako se zovu taj rat, što više i ne znam kako se zove. Zovu ga domovinski. Oni ga zovu domovinski, domovinski. A mi ga zovemo nesrećni. Da. Nesrećni rat, jer smo mi smo tu izgubili. Mi smo izgubili teritoriju, izgubili smo ljude, izgubili smo sve moguće što smo mogli da izgubimo, ali nismo izgubili dostojanstvo. To nam je ostalo i ostalo nam je za sjećanje. Da se sjećamo tih naših predaka koji su tako neslavno završili i koji su sada, ja sam ubeđen da su oni sad među svetima. Od moje materne familije svi su izgili, niko nije živo što sam ja. On sam ja nasledio to, kako bismo to rekli. Da, ali i onda moj otac je bili smo u tim selima, u Vanjskim, Širokobrdskim. Onda, kad se rat završio, onda sam ja kao dijete, niko nije živ ostao od familije, onda sjećam se, jedan čovjek pitao mene, Pero, kaže, jel ti, kako ti, gdje ti živiš? Živim u Gornjim Grahovljanima. A kaže, idi u općinu, idi tamo, kaže to, ono će sve dobiti, to je sve tvoje, cijela familija, svi će igrali. Sam ja ostao, onda ja i otac moj, došli smo tu i napravili, on napravio kuće, ja sam bio dijete i tako smo... Koje ste godine došli? Došli smo 46. Eto, odmah posle rata su došli. Da. Na to imanje. Da, on su sjeli Ličani i dolazi tu jer je već bila Španovca 46. i 7. se već naseljavali. Dolazi ljudi i mi smo iz Grahovljana došli isto tamo u Čakovac i čača je napravio kuću i tako, tamo smo. Evo, ja ću vas za kraj pitati samo još jednu. Još nešto, ta Španovca sad postoji opet. Da, te nesreće 91. godine kad su mi proterani odande, oni su svi pobjegli za pat. Oni su spalili Španovcu, spaljeni su. Ustaše su spalili 91. sve naše sela. Minirali su sve kuće. Da. Malo koju kuću nisu minirali, tako? Naša kuća, recimo, evo, Boškova kuća je udarena granatom je udarena. I gorela je, i spali je, i top neki je udario u nju svašta nešto. Uglavnom, malte ne je morale da se rekonstruše ponovo skroz. A selo Španovica je ponovo vratili su ime Španovica. Da. To. A ne, poslije Novo selo dobilo. Onda sad je poslije nazvala Španovica. Ali nažalost nema stanovnika. Ima 10.
10 stanovnika Hrvata ili Srba, Ne, ili Srba. mešano. Evo, sad je već i miješano. Srba, možda već ima neko. Da, Neki to je. Hrvat. Poneko kupi, neki Hrvat kupi neko imanje koje je malo tako možda bolje i tako šta je znamo. Za neke bagatelne novce i tako to. Evo, ja ću vam se sada zahvaliti na vašem gostoprimstvu i dati mi izjavama. Poštovani gledalci, evo čuli ste porodičnu ispovest 3 generacije jedne porodice koja je prošla kroz 2 rata između Srba i Hrvata. Do gledanja.